प्रदेश नंबर 3 याना बागमती तेगु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या निर्णय या तोचुक विरोध यासी जिक्कोगु नेवा एकता दिवस शनिबार तजिक हंगुदु 2066 साल पोहेलाथो नवमी खुनु नेवा समुदाय न जनस्तर नेवा स्वायत्त राज्य घोषणा यागु दियालुमन्ती दे दश पोहेलाथो नवमी खुनु एकता दिवस हनावै चुमुखा थुक्सी जुगु चिक्कोगु नेवा एकता दिवस या ज्याजो नेवा दे दबुया संयोजने जुगु खा नेवा दे दबुया नकु चन्द्रलाल राजभण्डारिया सभापतित्व जुगु ज्याजोले लस्कुस नोचु संघीय नेवा संघीय नायक सत्यनारायण डंगोला ब्यादीगु खा समाजवादी पार्टी सांसद दिसे पार्टी सह अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सभा पहिचान विरोधी तेगुल हाते राज्य लागु धासे प्रदेश 3 जना बागमती प्रदेश तेगुया विरोधी नदीगु खा वेकल गुगुन थायना खुशिया आधारे ते मौजूद हासे संघीयता जनताई नीति मागुखा उकी नान जनताय भावना कथा ते मागु विचार पोंका दिल जिउ देशे झिस तातुना कथा थौ तकन नेपाल सरकार नेपाल राजनीतिक दल देश गु ढंग चाहिँ हदैबी उत्पीडित जाति त मुक्तिया लागि चाहिँ नपुचाका विवाह ख व नपुचाकी जामया बरु 62-63 साल यो जनक्रान्ति त जिउ जनक्रान्ति लिपा वे ढुङ्गो उपलब्धि तकन बुलो बुलो चाहिँ लाका हुन्छ तर संसारले संघीय राज्य व्यवस्था उत्पत्ति जो भयो खुसी लागि म न हो चाहिँ हिमालय लागि ख जनता छिपी चाहिँ उत्पीडन लाका भुक्ता उत्पीडन लाका हामीले गोर्खा राज्य विस्तार दिपा थने चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा थने भाषा सभ्यता फुक्क ननाउन एकल जातीय शासन ल एजुई हो एकल जातीय शासन दु एकात्मक राज्य व्यवस्था त समाप्त याउ लागि छित चाहिँ संघीय राज्य माओवादीका छिसलाई 62-63 साल जनक्रान्ति घोषणा अथे नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नायक डाक्टर विजय सैजु नेवा त थहे राज्य सत्ता भनेको नीति नेपाल पार्टी च्याकाको विचार पंका दिगु खा एक्सेस बिरुंगा नेवा प्रदेशहरु घोषणाको 10+1 अटेजबिया जिमसँग चाहिँ 10+1 घोषणा दिमाग राख्नु न वनौ मया चाहिँ 7 प्रदेश यो चाहिँ घोषणा संघीय प्रदेश सैजु बास्पे छिस नेवा एकता दिवस त गाटे छ न गुली पास संडाइ नेवा त विखण्डन जुगे मरो एकता गाछ हालमा गाटाइ ज्याचोले नेपाली कांग्रेस नेताले से पुलाम मन्त्री तीर्थराम डंगोला नेवा छप्पजुया मध्या व छुन कथायमा कु मवनीको विचार पंकुसी पहिचान मधुगुना बागमती प्रदेश तेतेमुनी विरोध याना दिल अथे पुलाम मन्त्रीले से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या केन्द्रीय दुज दिलीप महर्जन थगु पार्टी पहिचाने दिते युकु ज्या यागु खसान आवया पहिचान त वान्छया ज्या ख याना हगु थासे वेकल अधिकार क्या त दनेमागु विचार पंका दिगु खा अथे जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ कविता लोक कवि राजभाइ जकमी बोना न्यंका दिगु खा चिक्कगु नेवा एकता दिवस मु ज्याजो अस्ने जुगु खासा वयान्य यया नु सत्क जुलुस यागु खा मौसम प्रतिकूलता या बावजुद न ज्याजोले उल्लेख्य जनसहभागिता दुगु खा